Ese ubundi UCI yashinzwe nande? Yashinzwe ryari? Ubundi amateka atubwira ko UCI yashinzwe ku ya 14 Gicurasi mu 1900, ishingirwa i Paris mu Bufaransa. Yashinzwe n'amashyirahamwe y'amagare yo mu bihugu bitanu ari byo Ububiligi, Amerika, Ubufaransa, Ubutaliyani ndetse na Swaziland. Intego kwari ugushyiraho umuryango mpuzamahanga uhuza amarushanwa y'amagare yo kurwanya amakimbirane yari ari hagati y'amashyirahamwe yari ariho icyo gihe. Twabwira nk'iryitwaga ICA, International Cycling Association, nk'uko nabibabwiye yatangira i Paris mu Bufaransa mu 1900. Kuva mu 1937 icyicaro gikuru cyimuriwe mu Busuwisi mu nzu yitwa UCI World Cycling Center. UCI ifite amasosiyete y'ibihugu by'ibinyamuryango akorera mu bihugu 190 kugeza kuri ubu. Nta ibyo bidahagije, UCI nitegura amarushanwa akomeye cyane ku isi nka Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta España, Cycling World Championship n'andi menshi yo ku rwego rw'amagare yo mu misozi nka MTB, BMX, Cyclocross n'amagare y'abafite ubumuga ariyo bita Paracycling.